bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu womyenga ngendaba udonda intombe ngesizulu. Ngibonge futhi kumfowethu umgodi uyazazi ukuthi umbika kangakanani ezintweni zakho ezinezirongo zenzayo, kodwa mfowethu ukuthi udele imali yakho urecord umfweni umfaka e-studio lo umkhulekelwa we did so well. Umkhulekelwa umdala emculweni kade zami zabalaza, kodwa umgodi ukwazile ukuthi ezintweni anazo bese thatha imali yakhe efaka umkhulekelwa e-studio amrecord. Umuntu uyabonga into enhlanzile. Ngiyabonga kakhulu Khuzani mfowethu usebenzile, that's a job well done. Umkhulekelwa have produced a marvelous music, even the sound nala berekhode khona isound yakhona is perfect, isezingeni le-album owahlala wakhipha wena mgodi. Awuzange ubenze ubuqili nobuqhophololo nobugebengwana lobugebengwanyanyanyanyana isigebengwanyanyanyana wena mgodi, uyazazi futhi nawe, kodwa kumkhuleko wenze kahle kakhulu, a job well done. Ngiphinde futhi ngibongele kakhulu untombazane uZamambo Mkhize.